titxenna u tinfena biex tkun fil-btieħi tiegħek din ir-ruħ. Mhux li kont nammar fit-tempju lejl u nar, qalbi u ġismi rrid infaħrek lilek nagħti qima għax inta l-aħħar. Dawk li jamru f'darek tant ħenin, imbirka dawk li qima jtuk, dawk li jsibu l-qawwa tagħhom fik. Ħin ja dawk li jimxu miegħek tul it-triq, li t-tifħir tagħhom jitla' ħdejk, dawk li t-toroq f'qalbhom floli waslu ħdejk. Kemmu ħin il-bniedem li jittama fik, dawk li lilhom tagħti ħnina u ġid. Nitolbok isma' talbi Alla ta' Ġakob, ejni nersaq lejk biex fik nistri. Imqarr inkun fit-tempju għal-jum wieħed biss, aħjar minn elf jum nammar mas-sinja mas-supervi u mal-mirimbi. Imqarr inkun assis fuq l-adba tal-altar, nixtieq li nammar miegħek fejn hemm l-ispirtu tiegħek, hemm irrid inkun. Kemmu ħin il-bniedem li jittama fik, dawk li lilhom tagħti ħnina u ġid. Nitolbok isma' talbi Alla ta' Ġakob, ejni nersaq lejk biex fik nistri. Kemmu ħin il-bniedem li jittama fik, dawk li lilhom tagħti ħnina u ġid. Nitolbok isma' talbi Alla ta' Ġakob, ejni nersaq lejk biex fik nistri. Nitolbok isma' talbi Alla ta' Ġakob, ejni nersaq lejk biex fik nistri.